Ministerio de Justicia, Hinallataq Derechos Humanos, Minjush, Hinallataq Defensoría del Pueblo, Huasicuna, Tribunal Constitucional Huasita, Napaykunku, Sentencia Nisqa Hatipaita, Hispica Chimutinku, Chaymininku, Artículo Iskaychunka, Código Civil inconstitucional si. Kunan hawawakunaja ñawpaq piñas, maman papillidunta apanwan chaymantañataq taytan mantapas. Minjus hatunwan riqsiykusqa sentencia nisqa hispichisqankuta chaywanmi riqsichkanku principio derecho de igualdad y no discriminación nisqa ama usuchisqa kanankupaq. Warmi qhari kasqankurayku kay demanda nisqa hatipayta churaspanku Johanna Rudas Guedes llaqta masinchik. Paysi yanapasqa kasqa Ministerio de Justicia wasi Defensa Pública nisqa harkaqninwan. Huklawmantañataq Defensoría del Pueblo wasi sentencia nisqa hatipaita riqsiriykusqa imaynampi inconstitucional si kayqa. Qhari kasqanraykulla ñawpaqpi taytanpa apellidun churayqa. Chaynapi mamanpata usuchispa warmi kasqanrayku hinallataq warmita imatapas hina ayllupa chawpinpi churan.